Эң мыкты сөз бул өмүрдө апа деген сыймыктанып жүрөбүз апам менен. Бактыбызга бар болуп ар качан ден соолукта дайым болуңуз, аман эсен деп Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Мадай айленен ардактуу тургуну Эшатова Сайрагүл Абдымомуновна апабызды 26 апрель Кутман-Курак 52 жаш өздүк майрамы менен куттуктайбыз. Өмүрдүн күчүн узартып, бөпөлөп бизде келесиз, ушул жашыңыз кут болуп, макталчу асыл энесиз. Жараткан өзү жар болуп, жакшылык берсин ченелгиз. Ардактуу апаке, ар күнүңүз жакшылык менен кубанычка толуп, биздин бактыбызга бар болуп, бактылуу турмуш чарбагында, балдардын урмат сый ардагында бөксөрбөгөн ырыс куттуу буйруп, эсенчиликте бар болуңуз апаке деп уулум Адалбек, келини Адинай, Сатарбек, Клара, Нурзат жана күйөө балдары, неберелери куттукташат. Bizdi cedele Orutpay baktın böpölö Kalkalayt merim jamalım Karızbız sizge selim Kaygımdı tarttın tengselip Karızlar kim var mençelik Jük bolgon günüm estesem Jürögüm mor töygölüm Alamdı nurga bölöysün Ak koynak giysen göygörüp Alamda bir dana yalzat Acarlığın emesen çelik Sulum es apa sen çelik Ümittüm otun jandırgan Üy için mayram şangılgan Ömürgü bizdi alıp kelgen Eneler üçün can kurman Kaygımdı tarttın tengselip Karızlar kim var mençelik Jük bolgon günüm estesem Jürögüm mor töygölüm Alamdı nurga bölöysün Ak koynak giysen göygörüp Alamda bir dana yalzat Acarlığın emesen çelik Sulum es apa sen çelik Ömürde kançan arman var Özün var demek mayram var Değiştirip senin damanın Belgilep aytkan paygambar Kaygımdı tarttın tengselip Karızlar kim var mençelik Jük bolgon günüm estesem Jürögüm mor töygölüm Alamdı nurga bölöysün Ak koynak giysen göygörüp Alamdan bir tana yalzat Acarlığın emesen çelik Sulum es apa sen çelik Sulum es enesen çelik